أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. Ya Allah, saksi kami Engkau yang memakin kami semua untuk wanu Islam, yang memakin kami penanawag yang suiman. Alhamdulillah Rabbil Alamin, نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله، حيث أمرنا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اللهم أجرأ من الثقة إلا بك، ومن العمل إلا فيك، ومن التسليم إلا لك، ومن التفويض إلا إليك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الطلب إلا منك، ومن الذل إلا في طاعتك، ومن الصبر إلا على بابك، ومن الرجاء إلا فيما يديك الكريمتين يا أرحم الراحمين. اللهم تتابع برك، واتصل خيرك، وكمل عطاؤك، وعمت فواضلك، وتمت نوافلك، وبر قسمك، وصدق وعدك، وحق على أعدائك يا أرحم الراحمين. وصدق وعدك وحق على أعدائك وعيدك، ولم تبق حاجة لنا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. قال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال سبحانه وتعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا
تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياتي تستكبرون. Menurut Allah yang dijadikan yang kutua maka turu Allah subhanahu wa ta'ala manamintang ito sa yang kutua kapakasagod sakratul maut. Ay mana sakratul maut nakabrug ko kapatay. Ay mana kabrug ko kapatay nagyuto sa kapakapumbilaw niyo ang subadan. La ilaha illallah. Sunyaw ang subadan na tanto doon na nilangan sa gagaw. Sunyaw ang subadan ada siran makambilag ko tundo ko yawag. Tundo katataguran sang kalabunya. Beauty maana sakratul maut. Adi ka pamagida sila sunyaw sang kubadan. Tawrid ni Allah balatan sang pakasagad at ya sinaritan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na niya kasagad ko sakratul maut at ya sumat na mga nabi na niya kasagad siran ko sakratul maut. So mga alamang sahabat na nabitan wa Muhammad niya makasagad siran ko sakratul maut. Tawrid ni Allah walayang tanatapanin ko Allah adi tanon yan pakargunan ko kapakat talang umarkapalo sakratul maut. Tuturo Allah ta'ala sa Quran wajaat sakratul maut bilhaq dhalika ma kunta minhu tahid. Nakatalang sa kabrit ko kapatay. May talungan yan sa benar. Ay ito benar maurit ni Allah. Nasa kaya pakaparatiyaw tao sa mata-mataan dinas kanyan nagkaganatan yan sa tamukyan sang kaibungan sabab sang kupakapatay. May talungan mo sakratul maut sa benar. Akyab na lang sa tao sa mataan nagkaganatan yan sa karungan yan. Kaya marang sa tao sa matanag kaganatan yan sa tayan. Kaya marang sa tao sa matanag kaganatan yan sa tamukyan. Kaya marang sa tao sa matanag kaganatan yan sa kadatuyan. Kaya marang sa tao sa matanag kaganatan yan sa langan. At kababayaan yan ko dunia. La ilaha illallah. Wajaat sakratul maut bilhaq. Dalika ma kunta minhu tahid. Diyan ang supagpulagyan ka. Hai barangyawa, hai manusia. Dalika ma kunta minhu tahid. Diyan ang supagpulagyan ka ang kanina kapatay. Nakatanong niya kataling marka sa sakratul maut. Tawrid ni Allah. Ituro Allah ta'ala sa Quran. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم. Umailawin ka ya Rasulullah. Umailawin ka saan ko tamasa sa mga baradisa ko Allah. Sa mga tao, ang mga baradisa na ang doon ni kapatid ang mirang sangkuta sakratul maut na sa mga malaika na ulang mirandin sa mga limayran nagumiraw silang kumanyaw mga tao mga baradi sa kwalha ang niyo kanudin mga niyo mga baradi sa kwalha akhriju anfusakum yawma tujzawna adabal hun. Dan termirang semua baradi sa Ngunit penurang sa maamanan yan na mabagir sunyawa baradis na umanurang katoon nakakasakit yan na timbang nakasanggibin at utas at bangawas yan. Al-yawma tujzawna adabal hun. Iman to
na imbedal ka ago imbalas ka muitunar ka so kasiksaan at itunan ka na piya kasisingay bima kuntum taquluna ala Allah ghayra al-haqq ni sabab itu o kaya pakalbuko yung kakuha Allah subhanahu wa ta'ala wa kuntum an ayatihi tastakbirun ago timaratabatan ka sa mga tanda Allah ano na tumarit ni Allah lahat na mga tao ay hirap ka alay sa mga wasiat wallah nagyang ko tapos pakaibig sa mga parasiran napagkagiyot sa mga pasuiran napagpangkiri sa mga budamiran kabilang ikaswat ida sirang pikisagda birang ikaswat ida di matulso kabaya wallah di makaayong ko kabairan la ilaha illallah sa mga paririba igran niya tulso kinasapar ni wallah ko kapriba adi masuswat sa mga parasiran na tumangkirisiran sa mga tao ang mga barabisa ko Allah sa mga tao mga salimbot sa mga tao ang mga pangarasi na andun na kaalay o kaya tapos sa kiran Allah nagyang ko po akamaratadatan silang si Quran na gususat ng Rasul sallallahu alaihi wasallam walaqad ji'tumuna furada iman to na niya kataling makanurakan sa matataran bisa kanu da ama iyo da ina iyo da karuma da awata da layok da napudupudyo kama khalaqnakum awwala marra sa datar sa kiad na kurkanukum yung una ay nimbido takan na napudupudyo ini kawat kanu na matataran bisa kanu na niya tagu kanukman sa isa diyang kaatang anak na tigo Allah nimbid kanurakan ko riano kapatay na dat na napudupudyo ko kubaryo وَتَرَكْتُمْ مَا حَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ imantu na minibawak iyo sulangulanguan minipamgayak ng berkan wa tibu Allah minibawak iyo sa tamok iyo ko dunya nadog na niya pluto iyo rin nagukya udan iyo narwarsang kanon unong iyo at pulo-pulo sa matuti sa mga dirhan iyo sulanguan taman ayamanan yan na kaya naman iyo ko dunya na palenid ni manto minibagak kaya talikudan yun ilan to ngayon daw kailayak na tibu Allah ta'ala pakatabang rakano wa ma nara ma'akum syufa'akum alladhina za'amtum annakum fikum syuraka doon na kailayak si ko ini panakuton yung rakan apakaugup rakano iman to la ilaha illallah sangko ta oras na magaganda nga mataw-taw sangko ta sakratul maut abo pununong ka ano Allah la ilaha illallah magaganda nga matanyan sa kapinggan natin yan kunin niya yan nasangkot oras na dimbutan ng mga malaikat wallah peringasaan ng mga malaikat wallah kapagkatuniran sunyawan yan kang gani peniransan ko ba yan walakad taqatta'a bainakum madalla ankum ma kuntum taza'uman iman to na niya putulubin sukuan patayo ang niya ilang panso ayamanan yan na mga rinisyo niyo o di nakatutungan na inyo kung mga tao apisilbiyo kung meron at tigo Allah naharap niyo Allah sa isang ka na oras na sudisira kalmaut ang manusia na magdamyan bang sukargun o kinabawak niyan ko sambayan dinyan bang magsabot sila ilaha illallah sangkot oras na prawat penakaw na kagdaman yan sa ginawa niyan na api-apan mayroon yan so kalanguan o tago kaludan na didumpa kabulang ko kawaw niyan balang sutu o kinimbaray nun yan ko sambanyan la ilaha illallah sangkot oras nadatang kabadan ng urip mo Allah pakasalir tanudin sa yan kaya kapatay pakasalir tanu ko sakratul maut agito so katusan o kawamik agito so katuyaling o manusia ko kapapatay lang wani barangya naubas katanugu kalang wana mga barangyawa ang mga kaad mo Allah na ayakalaan ng mga manusia na pala rin pakataan ko kapatay kullu nafsin da'iqatul maut lang abram nyawa napakataan ng Allah ta'ala ko kapatay
innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah mata-mataan din kaituman rekan semua balas si isa lang nuri balas sa pinggulaw lang yung mapya ng balasan sa mapya pinggulaw lang yung marata agalabok ng balasan ng sa marata faman zuhziha anin nari wa udkhila al-jannata faqad faz sani sa tao ang makalidas kung naraka jahannam kasi makasuld ko surga na pituman tamanan ang yaguntong sa malakapagunto pituman tamanan ang yakadaab na pituman tamanan ang yakaapas wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur yung kaya dunia na nangyang sabing sabnar ada amadadalmun arwar sagyang kutu akapagik matang yung rakatano pamanan yan na diyang kadunya na magumbitin bita pakadiray magumbitin bita pakatembang na pananggian tanong ba na maawatan matembang dunia o kapsimbatan ko Allah na dunia na silang natatago ang naiktiran tanong ubat pangyang maakal sa kalipatan tanong sa Allah ang sabab sa mga warit mo Allah na diyang kaya sakratul maut na isa ini nagnasagad ko mga manusia isa ini kakalka walang nga ng mga tao at ng mga akaliran at wagalabat tangiran sa amalamapya uba kalo-kalo na bisiran karbunan ko sakratul maut sa mga tao ama barang sa Allah na diyang ka na sakratul maut na ando doon ikatapiranan anda doon ikapakasipatiran sa pagkataling umakiran sa sakratul maut na panangmingiran ko Allah makandud silang sa dunia kapitipianiran sa kipapantangmiran ko Allah kapitipianiran sa sambangiran ipsid kairan sa mga tamukiran may kagiit may hajiran sa mga tamukiran hindi dia kapaniran sa mga tamukiran nagyang ko tapitipianiran sa parangairan ko sa lakaw di sa lakaw Ubayin na so Allah na ilahin tanuhan to na mga day kininin ko mga tao aso kailan ko sakratul maut na niyan niran so kapakakasusang kadunia hatta idha jaa ahadahumul maut qala rabbi rji'un la hawla wa la quwwata illa billah Tama na tigwa Allah Ta'ala sa anda din ni kapakasipatiran anda ni kapakatalumaw ay sakiran so kapatay anda doon ni kagdamayran ko sakratul maut ngatang kabog na daw sinungan niran na daw palindigan niran nira subagar nira so kalanta so akal nira sunapsuwa sang kadinya nira niran ang mudin sunapasiran naturo niran qala rabbi rji'un puro na diyang ko tatapatay ya Allah napakaputwa kong ka sa dunia ya Allah napakaputwa kong ka sa dunia la'alli a'malu saliha asara makaputwa ko sa dunia ya Allah na galibak ako dun sa galibak ka mga putwa aswaswatak mereka la'alli a'malu salihan fima tarak lang naninibawa ka kan sa dunia na pala-pala ako ka iswaswat ang tulay ninibawa ka sa dunia ninibawa ka sa dunia so piyan mo kapin sa piribaan kasuyan ka sa dunia so piyan mo kapin sa pitubuan la ilaha illallah kasuyan ka sa dunia so kada to kapin lalalim ka mo piyan nalimbut ka la ilaha illallah kasihan ka sa dunia sa mga pamilyan kadang kasihan maturusik Islam agkatoon kaon at ipirawan na dipakasod kumamas dito Allah mga taka mga babaw o mga mama dip sa sambayan pagpatuan ka sa dunia si karumang ka baradisa ko Allah la'alli a'malu salihan fima tarak
Ya Allah, asal makaputo ako sa dunia na bakalo-kalo na makanggalbak ako sa matya. Ulangon, ang iniganat akong sa dunia. Ang tunay iniganat ka sa dunia, hay, barabusa ko Allah. Puputuan ka man sa dunia, so kalalaman ka. Puputuan ka sa dunia, yang kutuamanan yan. Nanya tamukat, nyukit sa amanan yan na haram. Nyukit sa dikabawa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga tamuka dan kakandiyakati. Mga tamuka pianamuka apun sa syabu. Puun sa mga drug. Puun sa pianulis. Puun sa pilalalin. Ang tinagputuan ka sa sangkalin niya. Bili ka tayo Allah, puputuan ka at man so kalalaluan ka. Lauruddu la'adu linaniyan wa innahum lakadibun. Katawan din Allah. O pakaputwa silang sa dunia, napagundudan nilang man sa mga kalalaluan nilang. Wa innahum lakadibun. Kamata-mataan na silang man ng mga bukay silang. Benar mambu. Berat-berat niya sakit, kami promise ko Allah, makabagar na simbaan yan so Allah sama bagar simba. Nadan yan bag-ilaw-laa. Pero yung mga tao, niya suwa tawid akal. Anigay sa kapasadan ko Allah, asaranin belagyan na simbaan yan so Allah sa malaas simba nadan yan bag-ilaw-laa. Sa maninimahurot mo Allah, nanto na mahurot mo simba ni Allah, sadyang ko takapang niya raman, saan ko takya pakataling na makira ng sakratul maut sa makaputo silang sa dunya. Kalla, kalla inna kalimatun hiya qailuha. La ilaha illallah. Di man ang kaparot, di man ang kapakay, katuruan na pun, katuruan ng buwanan. Ang kayo no, apa sa mga nabi na niya kakasikiran sa dunya, apa sa mga rasul, sa mga salihin, sa mga syuhada, gusto amanan yan na langawan ng mga rahani ko Allah. Ang mga pepya, igalabak ko dunya, nadaan niya kaputo kirang ko dunya. Ay apang sa kabaran siya ko Allah, sang oras, na kaya pakatanaw sa bugu, mga malaikat ko Allah, sang ko takapang niya nyanin sa makaputo sa dunya, nadatarong dalong duga niya rupit sa palasyan. Apit puro mga malaikat, abing kanan pagpungan niya, kabiya kaimbray Allah, di pumamakin ng Allah, nagdi terimaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min wara'in barzakhun ila yawmi yub'athun. Ay mapunggulawla, nakilala ka din sa kota kubriyan. Ay mapunggulawla, nakitapo ka din sa diyang kota kubriyan. Nagkadigalam ko kubriyan sa taman sa kabangkit ako din yung nadun dan pakaawa. Naulit mo Allah, pakunad mo Allah ta'ala dyan kaya sakratul maut na margun. Pagulabatan tanong sa amalamatya. Lagay puluhan yan nun. A'udhu billahi minas shaytanir rajim. Kalla idha balagatit tarakiya wa kila man raq. Wa dhanna annahu الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق كلا إذا بلغت التراقي وكل من راق Inalaya Allah Ta'ala berpenutilian sumapun gula-gula manusia sangkut takap-pakatalang maun sakratul maut. Andad na tigo Allah Ta'ala ika pakataling mo na pasiran urinan niya wairan amatong ko paninsisa diyang kaya kuro kumiran ayuto sumal makatulan sang kaya bakrang o kila manrak nagyang kutuwa mapalitulog ni antay makadulong antay makatawar antay makaugot sa kapakabugra yang kaya di sakratul maut وظن أنه الفراق na mapanikir na diyang ko tadi sakratul maut giibos sa kapatay giibos sa sakratul maut tadang bulungan nun giibos sa paglutano kaya giibos sa kapapatay giibos sa di kapamagudas-udas sunyo sang kubadan wa dhanna
innahu al-firaq. Batang kabilin sa ginawa niya, nag-iibis ka patay. Iibis ka kaganatinyan ko karumanyan. Iibis sa ruso ka kaganatinyan ko alay niyan. Iibis sa kaganatinyan ko kadato yan. Iibis ka kaganatinyan ko mga tayan na din yan pangatitigram. Wal tafatis sa kubisak na magdamian din sumasakit. Adi malapilapis. At sumasakit timan to na kalapisan paman sa sobraon sa kasakit. Na kuman ginawa na kalapisan sa sobraon sa masakit. Ila rabbika yawma idin masak. Sa tanan sa sutuhan ka na sa isang kutawras na rukong bumagandod. Anto na adi ko lawlaw manusia amin bud ko Allah na dami tatalon niya na amalya na mapya. Inisa ko na dito na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, anto na imadadalam sa ko kitab urina suhuf Ibrahim suhuf Musa alaihi salam. Qala Abu Dar, ya Rasulullah, mimma kanat suhuf Musa alaihi salam. Ini su Abu Dar ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, anto na imadadalam ku suhuf Musa, kitab Musa. Itu Rasulullah kanat ibaran kullaha pala dinati Rasul mga tuma so kitab Musa alaihi salam. Matatago tiyan sangkota kitab yan. Ajibtu liman ayqana bil maut thumma huwa yafrah. Niya mamasakusi ko tao paparatian yan so kapataya kapakatalinguman yan. Paparatian yan so kapataya kakitalamba yan. Paparatian yan so kapatay akapun kaunian napaka gaganyan pun apakrubiya sa kanyan. La ilaha illallah. Norman mo mga urit mo Allah. Aw tamako sa tao na tatano din yan. Tataki kanyan sa ginawa niya ng kuta kakitalang bauno kapatay. Nagingkas kanyan maylo ganyan magaga makapipya ginawa niyan. Ajibtu liman ayqana bin nar thumma huwa yadhak. Niya mamasako si ko tao at tatangkabin niya na adin alaging babi maraka jahannam. Tatangkabin yan amat taan na sumaraka na lumalaging babi mo manayaw. Naurihan yan napkagagan niya napagpakasinga. Narman bumaurip mo Allah. Amat taan na upamako sa tao na pipikiran yan sukayaw maraka jahannam na din yan doon magagaw na makasinga sa may tubo. Ajibtu naman ay kanabil qadri thumma huyansap. Niya mamasako si ko tao paparatian niya mahadyang ko ta ukuran wala ukuran na mapya nag-ukuran na marata. Paparatian niya nas kanyan na ukur wala naurihan yan napugakasan yan uni napugakaran yan sa dunia. La ilaha illallah. Wa ajabtu liman ayqana liman ra'ad dunya wa taqallubaha bi ahliha thumma itma'anna ilayha. Dunia mamasakop na tiyan ko tao amay ilay niyan din sa dunia pagkulaw lang yan gusto matatago ng mga tao agaw-igaw idong na ipilabang sa tao na uriyan yan na panguntar man yan pan sa dunia. Wajab tuliman ay kanabil hisabi gadang thumma la ya'mal. Gulpiya ka mamasapan sa tao paparatian niya na pagitungan sa amalian mapita sa alungan na mori na uriyan yan na dipong galabak sa amalian na mapia. Ganyan mangurip mo Allah. Wa kam laylatan farahan naasu biha wa fi sabahi bakir yabkun. Pero ikagaguri mabububayaon sa isa ka pamilya, mabububayaon sa mga manusia, mabububayaon sa isa ka sagurontong nasiko kapita-pita at takot-takot-kapita na disiran ding gugura o kakialabatan siran. La ilaha illallah. Mangurip mo Allah. Iman to na magugup ka dumulog sa kubur ailan kasunyatay namiuman yuro na imbala kiro ng baleng ka bukwalain ka niya ketigran sa mga taka niya ketigran sa pamilyang ka niya ketigran sa walain ka ang nanakaon na magaan sa magaan na isampay ka ng kuwalain ka mapita naskap man iawidan ay imbala ka kukubur na di ka din pakandur kung mga taka agus si karomang ka agus walain ka sa dahil sa kabangkit ako dunia. Yun ang nagsabab pagalabatan tang sukapatawa gusto sakratul maut
ini saku Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala rajulun minal ansar, ya Rasulullah, man aki